ya kariba kumantere chia kithioro kana baraba bathiolo nkirete bakuromba thirikari ya kaunti ya Tharaka Nithi kwithira ibabwithiria ndarasa ya kathite rabakuanire thire kithukanga igoro tuko kumane na mburere etete na mbere na kwithire kiura karibani ndi bakuria antu barabethira betu mairangari ntere kwithira bakiebokana na njira inonto kwithira bemitumiri wikiro turobo watine Ndagacia muro wa kathita bwa kithioro kagumite bwa kong'ombe thiete bwa kembeni ndagacia yombiro wa thirikari ya kaunti ya Tharaka Nithi nontu bwa kinyamarikira kariba ntere no bakurukagira muno kagita kambura ara hamwe ndi na kuigua ire ya kiguni ni umbite gutwika karonda kamutene kakiringendo na biashara cia ntere ino ara mbura ya uke muthenya gwe mthi yumbite gukondoria maguru ma ndagacia ino na nkuruki kumitiga ikuyangite bwa muro gatigati kuruba kithioro ke twatethekire muno nontu kinyaria pregnant kana kuruba barito bakwethira bana murimo mwana njira boto anyamara anto bakingitagwa na magwiri baro ndi ubikibiki to yagira mechie tokairwa sibitari maternity lakini daino barabe arito daino ndagachenwe ka komomoke korokera bakairwa sibitari ata na bikibiki chikarega into bitu andete ngucho mpempe mbocho mwere munya tokaenderia ko tigwe ndi twachoka misiri kairi ende muthomi njoke nayone boromba kurotha nwega kwa kairi no ntombi eno ithina ntheri wangire jinkoro mwekoro gatobo ntwere ntairani wagu ni gwenda na bajojo ntairani adire te pira ya teni akokire ndagatane ntwe kurongoro na rora ikagitani wa kuborite gavana wa kaunti ya Tharaka Nithi Onesmus Muthomo Njuki gutigira na kuthungira Antonio Bona nkuruki kubuchwira ntaira munjoke twakwerenja baba wetu igotwetegetie muno kaingotomba kugeta bora nio ntie twakuringeria ndengo ndimwekote na inya kinya mabokando makwa ntie nkaringeria ko marigo makwa ntie nkaringeria ko nio nkugi bwega muno nontu wa muthomi njoke kuringa boto muyukitie ana beto batithoma na ana beto nabo irongoro abathomagira naji twena menda rongorora tutiona bantu akuringera ito muthomi njoke twakwerenja nto tuonere bo twakarire akogoro kumwe kurounekire na koko ngiko thiete gutwika ene ndagachano ya twika tio itwathina na tutitetheka kairi kubonde toma kaunti yaku yonde mobiji magumonde maye matuonere tenera tore nyongwa tujiede nani ani twathokiede nani ngai twebari barungamire kidogo repair ya mberuthwe kenda tio tore anto tutambage ibathiuruke wabo bathiuruka bakathina lami tio na titore atori bakithiuruka twatambaga tokaringenya tokaimenda nontu twena menda na agune kaura na ike tonto nkuruki tukiaraniria na kariba nteri no borite athithia muno bankari gutigiriba kwibebaniria muno na njira ino gitumi kiri kwithirwa kuringira bantu agana nkari gwikira ugwati uturire bwao kwena gikuo no nturorie karu kana maiga na ndereba gugatuka kwena thina ene na nkari gatuka na ndagacha gutie bubu gatethia ende ichirugamire ende muthomi na nene babangi bae batonere bai batikajere akaire mwankai eripewa nonto yomo kana kabisa kinya gwetiga tene gatwekana nonto rene ne ntwekanu commission ne kinyirete gakinyira kinya chief na sub chief na DC iba kumenya ndagaza za kithioroka pira ira cia gatigate ni akoririrwoji turiuga naye na agatutethia atuonere we wiko kwikira gipire ku kairi atwikire kenda kinya marori momba kuringa nkiripotera Uru TV kumantere cia Tharaka Bito wa Paul Ogwakabithe.